kiri inshuti nyinshi ariko ziri tayari kuba zatabara Israel zigaragara zibasha kuboneka hafi. Ni igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugarutse ku gihugu cy'Ubufaransa, cyo ntekereza ko kitakifuza ko iriya ntambara yaba, kuko hari impamvu nyinshi yatuma itayemera ko ipfa kuba, ariko bibaye ngombwa ko binjira mu ntambara cyajya ku ruhande rwa Israel. Hari ibikorwa byinshi bibera muri Iran, cyane cyane bijyanye na peteroli cyane. Abafaransa bahafitemo akazi k'igihe kirekire. Cya Iran, inshuti za mbere ifite hafi ishobora kuba yayitabara, cya mbere ni Uburusiya, cya kabiri Ubushinwa, cya gatatu Korea y'Amajyaruguru. Twongeye kuba ikaze bakunzi bacu ba Regional Official, aho dukurikiyeho hene hose twagusohoje. Turagarutse ku ngingo cyane cyane ya Iran na Israel, bibutsa ko ibiganiro tugiye kuvugaho cyane tukabigarukaho igihe kirekire. Cyane cyane tuzavuga, mbonera ko n'abararikira cyane ikiganiro kigiye kujya mu maseri, ariko cyane cyane kizavuga kuri Iran, ikintu kijyanye no kuri Iran muri rusange, ubukungu, politike, umuco n'ibindi muri rusange. Ikiganiro kizaba kiri uruhererekane, ndetse tubaretse ko tugomba kuzakibagezaho mu minsi igiye kuza. Utarakora subscribe nyamuneka uze kureba ukuntu wayikora, na like muzongere, dore nakomeje kubasaba like bashaka ko iki kiganiro mbere yuko cy'uruhererekane nzasohora, ko ni ikiganiro kizaba kirimo kivuga ibyo kuri Iran n'ikizavuga kuri Israel. Byose bigomba kuza mu maseri bitewe na buri ngingo tuganira ku muco, ku bukungu n'ibindi bitandukanye. Byose tuzabinyuza mu buryo bw'amaseri bikurikira. Tugiye kuganira ku bintu bijyanye n'ububanyi n'amahanga bw'ibi bihugu, Iran, Israel, iyo tugiye kugarukaho cyane. Murabizi ko biri mu ntambara, guhera intambara yatangiye ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu, mu gihe Israel yashotoye Iran nayo ikayisubiza. We ntabwo tugiye kujya muri ibyo, ahubwo tugiye kurebera hamwe kuri intambara buri bihugu byaba biri ku mpande z'ibyo bihugu byombi. Israel ibihugu bishyigikiye bishobora kuba byanayitabara. Ubwo tuvuga gushyigikira mu buryo bwo kuha support mu ntwaro n'ubwirinzi. Tugaruke kuri Israel nayo, igihugu gishobora kuba cyayiba hafi, kikayiha ubushobozi bwo kwirinda no kuba yabasha guhangana na Iran. Ibyo nibyo tugiye kugarukaho cyane. Urebye tugiye kubanza duhere ku gihugu cya Israel. Igihugu cya Israel buriya kiri inshuti nyinshi ariko ziri tayari kuba zatabara Israel zigaragara zibasha kuboneka hafi. Ni igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Babizi ni igihugu kiyemeje kuyiba hafi, ni nacyo buriya cyagize uruhare kugira ngo gishinge iriya leta ya Israel kubera butaka. Igihugu cy'ubwongereza nacyo ntabwo cyaba kiri kure cyane ya Amerika n'Abafaransa ndetse n'Abataliyani. Ahantu nanone tugarutse ku gihugu cy'Ubufaransa, cyo ntekereza ko kitakifuza ko iriya ntambara yaba, kuko hari impamvu nyinshi yatuma itayemera ko ipfa kuba, ariko bibaye ngombwa ko binjira mu ntambara cyajya ku ruhande rwa Israel. Hari ibikorwa byinshi bibera muri Iran, cyane cyane bijyanye na peteroli cyane. Abafaransa bahafitemo akazi k'igihe kirekire. Hari amasezerano n'imyaka myinshi basinyanye bacukura peteroli biciye muri kampani yabo bita Total. Total ni kampani izwiho gucukura peteroli na gaze cyane, ibyo bintu bikunze gukora. Ubu ni amasezerano n'igihe kirekire bagiranye. Urumva mu gihe Iran na Israel bafatana ibibazo. Wenda tugaruke ku gihugu cya Iran, inshuti za mbere ifite hafi ishobora kuba yayitabara,
icya mbere ni Uburusiya, icya kabiri Ubushinwa, icya gatatu Korea y'Amajyaruguru, icya kane Pakistan, icya gatanu Afghanistan n'ibindi bitandukanye, harimo wenda nka Misiri nayo ishobora kuba yaba hafi y'icyo gihugu cya Iran, kugira ngo kuko urabizi Misiri nubwo ibanye na Israel ariko ntibabanye ku buryo bwishimanye kubera cya kibazo kiri muri Gaza. Hakaza igihugu cya Maroc hari muri Afurika, hakaza n'igihugu cya Somaliland cyangwa se Somalia. Ibyo bihugu byombi ko Somaliland ni igihugu kitarabona ubwigenge, ndetse na Somalia ni igihugu gifite ubwigenge ariko ni igihugu kizi kibamo abasilamu benshi kandi bagendera ku mahame ya kisilamu cyane. Tukagaruka ku bihugu by'abasilamu muri rusange, wenda havuyemo Qatar na Arabia Saoudite. Ibihugu by'abasilamu muri rusange biri inyuma ya Iran. Reka turebe noneho hamwe ku bijyanye n'ubushobozi bw'ibi bihugu. Iran ni igihugu kinini, igihugu cya 17 mu bunini ku isi hose. Kikaba ari igihugu kizwiho gucukura peteroli na gaze nyinshi bakanayicuruza. Kikaba ari n'igihugu gikora ku nyanja no ku kigobe cya Perse cy'Abaperse, ndabona nabo bakora ubucuruzi bwinshi. Bivuze ngo kuhanyuza ibicuruzwa bijya mu bindi bice atari umutekano biragoye. Reka twirebere cyane cyane kuri ikintu mbabwiyeho, ubushobozi bw'ibihugu biri inyuma ya Iran. Igihugu cy'Ubushinwa ni igihugu cya kabiri mu bihugu bifite amafaranga menshi ku isi. Igihugu cy'Uburusiya ni igihugu gifite amafaranga, nayo kiboneka mu bihugu ni igihugu cya gatanu ku isi. Tukagaruka ku gihugu cya Pakistan. Pakistan ntabwo iri mu bihugu bifite ingengo y'imari nini cyane, ariko bifite ubwirinzi n'intwaro zigezweho zo mu kirere zishobora kuba zahangana n'ibitero ndetse no ku butaka. Twagaruka ku gihugu cya Afghanistan, igihugu kiyoborwa n'abatalibani, igihugu gifite abarwanyi bashoboye urugamba rwo ku butaka cyane, kuko ni abantu bamaze imyaka myinshi barwana mu ntambara yabahuzaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangiye mu mwaka wa 2001. Iri hari ku ngoma ya Bush. Ni igihugu kigaragaje inyuma yaho mu mwaka wa 2021 nibwo Donald Trump yafashe icyemezo akuraho ingabo ze, abona ko intambara barwana itazarangira, barwana nk'abiyahuzi. Reka turebe noneho kuri iki gihugu cy'Uburusiya. Ni igihugu giteye imbere, gifite amafaranga, ni igihugu gifite intwaro za mbere zigezweho, ni n'igihugu gifite amato ateye imbere cyane wajyanye n'andi ku isi muri rusange. Kiri mu bihugu bibiri bya mbere bikomeye bifite amato agezweho, kandi hano cya gice hashobora gukoreshwa amato menshi cyane. Kongeraho igihugu cya Korea y'Amajyaruguru. Igihugu cya Korea y'Amajyaruguru ni igihugu cya mbere ku isi, nongere nsubiremo, ni igihugu cya mbere ku isi gifite icyo bita submarine nyinshi ku isi ziri mu nyanja. Ushobora kwibaza ngo Amerika se, ngo Abashinwa, Abarusiya bari ibihugu by'ibihangange? Oya, ni ibihangange, ariko Korea y'Amajyaruguru niyo ifite submarine nyinshi. Korea nubwo itabarirwa mu bihugu bifite ubukungu buteye imbere, ariko ni igihugu gitunze intwaro za kirimbuzi kandi ziteye imbere kandi zirasa kure cyane. Ni igihugu kiri inyuma ya Iran, kikaba kizwiho no kuba gifite na drone buriya zikoreshwa mu nyanja, kuko buriya abanyakoreya ya ruguru ku ntambara zo mu kirere cyane no mu nyanja ni ibintu bateye imbere cyane.
kuko ni naho begereye izo nyanja, bihita biborohera kuba ariho hakorerwa imyitozo cyane, bari bisobanukiwe neza cyane. Tukongera tukagaruka ku gihugu cya Misiri. Iki ni igihugu cya Misiri kiri mu majyepfo ya Israel. Hari inyanja bahana imbibi. Iriya nyanja ishobora kurangira ijemo amato y'abantu batumvikana na Israel. Kandi Misiri ni igihugu cya mbere nanone giteye mu bihugu bya mbere muri Afurika giteye imbere ku bintu bijyanye n'ubukungu na tekinoloji. Ko buriya bafite igisirikare gikomeye, kiri mu bisirikare 5 bya mbere bikomeye muri Afurika. Kikaba kinafite n'amato mu nyanja. Bivuze ngo hari gishobora gukora irondo ku buryo nta bwato bw'ibindi bihugu batumvikana na Iran bwahanyura. Byasaba ko hari ubwato bw'abantu bumvikana bumva n'ubw'Abashinwa, ni Pakistan, ni Abahutis bo muri Yemen na Oman. Urebye ni n'abantu bahana imbibi cyane muri iyo zone barimo. Bivuze ngo nta gihugu cya Amerika ntibapfa kwemera ko yinjira muri iyo zone mu gihe abije gutabara igihugu cya Israel. Hakiyongeraho kuba igira ibihugu bya za Maroc, Tunisia, ibihugu byo muri Afurika bidafite ikintu kibivuze cyane, ariko n'ibihugu bikora ku nyanja ya Mediterane. Bivuze ngo ni ahantu horoshye, ari strategique yuko ibihugu byumvikana na Iran bishobora kuba byahashyira ubwirinzi bwo guhangana n'ibitero bya Israel cyangwa se intwaro zanyu mu nyanja Mediterane zinyuzemo zije gutabara Israel. Bivuze ngo ahantu Israel iri muri zone yita kuri danger, kuko ni zone igoye, ni zone irimo ibihugu batumvikana byinshi, uretse wenda nka ibihugu bimwe na bimwe batanye kugira ubucuti, ariko n'ubundi nuko ari amaburakindi babuze ukundi kuntu babigenza. Ariko nk'igihugu cya Arabia Saoudite na Qatar nubwo byumvikana, bikaba bijyanye imikoranire na Amerika, akabamo n'ingabo nyinshi, ariko bashobora kurangira babuze icyo bita support, ubushobozi bwo kuba babona intwaro mu gihe abinjiye mu ntambara yagutse. Reka wenda tugaruke ku gihugu cya Israel. Israel gifite abashuti bacyo, nabwiye ko ari Amerika, Abafaransa, Abanyamerika, Abongereza, Abataliyani, wenda hakiyongeraho n'Abadage, nibo bantu bafite influence. Wenda Abagereki bose cyane, kuko Abagereki wenda uburyo bwo kuba bakifashisha ko no mu minsi ishize ko Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu, uyu Minisitiri w'Intebe wa Israel, yagiye no gusura igihugu cy'Ubugereki. So kugisura kundi wenda ngo bacyakubufasha ko Ubugereki ni igihugu giteye imbere ku ntwaro nazo zigezweho, ariko kidafite ubukungu buteye imbere. Abantu basa nk'abasigaye inyuma cyane mu bijyanye n'ubukungu, ariko ni n'abantu bakora ku nyanja y'umukara. Ni ahantu ni mu kigobe, hari ikigobe gishobora gutuma Abanyaburayi bifashisha inyanja yabo ko barayegereye. Ni igihugu gihana imbibi na Turkiya. Imbuga Turkiya ni igihugu biba byose igomba kuzashyigikira igihugu cya Iran. Ubona ni igihugu cy'Abasilamu ariko barizwa mu Burayi. Hari ahantu nta kindi bagiye kubasabira uburenganzira, kuko murabizi ko Turkiya ntabwo wenda sinzi imba amakuru yuko Turkiya n'Ubugereki ni ibihugu bihana imbibi ariko bigatandukanywa n'amazi. Hari ahantu rero murabizi ko mwagiye mwumva amakimbirane, wenda batarabyumvise wenda bagerageza kuza kubanyuriramo. Abagereki ni abantu bahanganye cyane kubera ikibazo cy'amazi abagabanya Turkiya n'Ubugereki, kandi akaba ari n'ahantu mwibuka ko Ubugereki nabwo mu cyo bita Union Européenne na Turkiya ntabwo ibamo, ariko bihuriye muri alliance bita OTAN. Iyo OTAN rero bahuriramo hari ibyo batumvikanamo, kuko bizi ko
Turukiya nubwo iba muri OTAN ariko inshuro nyinshi biri kumwe na Vladimir Putin w'Uburusiya, ko ni abantu bahahirana, ni abantu baha gaze, ni abantu baha ibintu byinshi bifashisha kugira ngo bazamure ubukungu bwa Turukiya. Ibyo rero Amerika itayinjira muri zone y'Ubugereki, kuko irabizi ko Turukiya n'ubundi niba ikomeza guhahirana n'Uburusiya, kandi Amerika ntitabishaka, ishaka ko bagomba guhahirana n'Abanyamerika gusa n'Abanyaburayi, kandi Turukiya niyo ikabona aho gukomeza guhahirana muri ubwo buryo iyo itabyemera, kuko hari igihombo yabibonamo. Ntabwo yareka guhahira gaze y'Uburusiya baturanye ijye guhahira muri Amerika, kandi muri Amerika icyambi kirahenze kandi ni na gaze itameze neza nk'iyo mu Burusiya. Mu Burusiya niyo naturelle, iri muri Amerika artificielle, ni inkorano, ifite ibintu byinshi cyane. Uretse no gusaba ibintu byinshi yanaturukana kure, kandi ntibanabahaza ku bintu bijyanye na peteroli cyangwa se amabuye y'agaciro menshi bakura mu Burusiya, kuko niyo mpamvu ubona Turukiya nayo iri mu bihugu birimo biratera imbere cyane ugereranyije n'ibihugu byo mu Burayi. Niyo mpamvu rero hari ahantu havutse amakimbirane y'Ubugereki na Turukiya. Nta kindi cyabiteye, na Amerika yabyivanzemo kugira ngo iteze umutekano muke. Kuburi habamo n'icyo bita ubwirinzi buhambaye cyane, isaha n'isaha bashobora kuba barasa Turukiya bayirasiye mu Bugereki. Byose ni ibintu Abagereki Abarusiya baba bareba, kandi na Turukiya ibireba. Erdogan yakomeje kubigarukaho inshuro nyinshi ko Ubugereki bubangamira Turukiya. Wenda iyo siyo topic cyane, kandi tuba duhiniraho ibindi byinshi tuzabiganira kuri iyo ngingo. Hariya rero Israel yahifashishije muri la zone kugira ngo ibashe kuba yazabona ukuntu hanyuza amato, kugira Abanyaburayi batanga support, bizaba amarembo yo kuba bashaka ukuntu baba bakominikana mu buryo buteye imbere. Turabashimira rero bakunzi bacu aho muhereye hose. Utarakora subscribe wibuke kuyikora, like, comment, share ni ingenzi, ariko cyane cyane ndabasaba icyo bita comment na like. Ibindi wenda nabyo by'amasubscribe nabyo mubyongereho, ariko kugira ngo tubashe gukora dufite abadukurikiye kandi tubashe no kubona umusaruro w'abadukurikira. Turabashimiye, mugire ibihe byiza, naho ubutaha. Ciao ciao.